Micemanio ya kiumia githiru ya kurehe ateti a Nairobi hamwe niguo guthondeka mugambo umwe wa uteti iria yathondeketwo ni mubunge wa Starehe Maina Kamanda ndiari na umithio thutha wa ateti amwe kugomera micemanio iyo. No mwisho-ini seneta wa Nairobi Mike Sonko, mubunge wa Dagoretti ya Rugongo Dennis Waweru, undu umwe na mubunge wa Guthukio Johnson Sakaja ni mathondekete kayo kao mwanya karia marenda gukahuthira kuinukia gavana wa Nairobi Evans Kidero, munini wake, na kuiga giti gia seneta wa Nairobi. Together with Dennis and the senator for Nairobi, Mike Sonko, that we shall move together because our unity must be our marching anthem. We don't want to win nominations and lose the gubernatorial seat. Na kugo ni tugukorwo na umwe witu ne ukorwo governor, uri ungi ne ukorwo deputy governor, na uri ungi ne ukorwo senator, na ni tuku guarantee andu a Nairobi ati ni tugukorwo na kianjiriria kieru thiini wa Nairobi under team Nairobi. Timu ino ya andu atatu irenda kuhingia itanya riayo rungu rwa kiama kieru kia Jubilee. Ngerwa ya mbere igukorwo iri kung'ethanira na ngwataniro ya Eugene Wamalwa na Muthikabu Margaret Wanjiru, ario nao marenda iturwa cia gavana na munini wake makihuthira kiama kiu kia Jubilee. Acio angi marathi na kuu makaendoswo na kuu boardroom, makaendoswo ni atongoria matari ya Nairobi. Turaugire Nairobi, atongoria Nairobi ni mekuhota kudetermine utongoria wa Nairobi, na andu a Nairobi ni mekuheo nafasi ya guthura atongoria ao aria mangihota kumatwara na mbere. Timu ciere cirauga ati cire cirathugunda no kuoya giturwa kiriku. Makinya ma mbere ni kuguciriria andu aingi utoria mangihota timu-ini ciao. Kiumia githiru mucemanio wa Eugene na Wanjiru waku handu mwena wao ni waharaganirio riria seneta wa Nairobi Mike Sonko ahofaneirie na arumiriri yake, undu uria watumire Eugene ethare na mucemanio githira orio. Timu cielio na kuri uguo ciugite ati no ciguthie na mbere na guthondeka micemanio ya gucemania na andu. So when you see us moving now in a joint fashion, you should not be surprised because that indeed is what Jubilee is about anyway. It's about uniting our people. Timu ici cieri cigayukanitie ateti a Nairobi aria manyitaga mbaru mwena wa Jubilee na miahu iri. Ataramu oteti marauga ati mugayukano toyo gatagati ga Ferdinand Waititu na Jim na Mbaru bitika-ini ya gwetha gavana wa mbere wa Nairobi githurano-ini kia mwaka wa 2013 ni umwe wa maundu maria matumire kiama gia TNA gite kura iria cingiaingirire gikabu-ini kiayo. Ngiribotera Inooro TV, Njitagwo Waweru wa Nyambura.